Kari Boy Tourism and Environment Development Forum harangkat bat kamarngar Eco Tourism and Cultural Development Society mentah kasni ka arpnyo tudai gunai nailur arajar huai kilapan long ya kejiraki ya kasni kerpang joka kam joko kai perthai kabajutip kum ka wall tourism di kabalar kheru hakaleng kiri ka perthai lapan long ya kani kejiraki kerpang mentah kasni hakawe ni kijika joka kai perthai bapawnam joka Kari Boy district kabalatip kum kamarngar lek bat hakani kasi lawan benisi mentah da officer joka tanat tourism Kari Boy ubah abi nongkri kum ukongsan hakajidorangkat jong CM karai marngar upa IM Richard CM kiling do raj kilongsan mansan jong karai kinong yelam sinong lembat kinong yelam Kari Boy Tourism and Environment Development Forum kabakan thupru yoba plela tiuso kum president bat kiwi di nalor kitkhot jong ka METCDS lapen songshit bat pinpu pinpieng yakni kijaraki lengba kajingsha tra jong karai marngar kum sibenta pan pinpau yak jingru spa kani kathang hakariti dusur bat ka culture kajingsha tra jong karai marngar kiblariam songkun yikiram trai kum sibenta ban pinpau ka perthai halo ka jiru spa kani kathang hakariti dusur bat korukom im trai kajing wanda bener kham ngai borok ila tebot kakta ya kayo kot keleng ka perthai borok woi bat kata ka tourism sektor gibong taka tanat tourism kadi gawai nang tanat kepala sakta hakani ka kham bat nge thai nam kam ngat sisa ban percaya kata I nongkren do menai labatai lu ka lakta ka ni pandemic ni kham ya kam ko ka perthai Henry to ai ba ngin simpat ya kan ni ka juan da kan kam kum ko opportunity yani ibaran kan tourism sector ni kita stakeholder ba in hit kata research button niom pasti nongoi komut bangin refresh yang lagi ngipek yai ba ngiduna boros waktu yai bangi hak bangin nginwat kita imti kebatman ben trai yang kam tourism nang ni sama buat kum kan department dulu kum kan museum yang ini ki iberi ibaran kan kam jong kai pertai nilasang ya kan restart tourism mission buat kum sibenta jong kan restart tourism mission ni la adopt I lightly ki principle dan lightly ki mat iba ngimut ban penyak keleng kejalan ini tourist spot ni tourist destination